اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر ترسونزاده از گرمخانه خواجگی دهقانی غیرت 2020 دیدن نمودند. گزارش خبرنگاران ما. 26 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри турсунзода аз гармхонаи хоҷагии деҳқонии ғайрат 2020 дидан намуданд. гармхонаи доим амалкунанда дар деҳоти ба номи ҷура раҳмонов навбунёд буда аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ урунбой нурматов бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шудааст. гармхона ки масоҳати 0,154 гектарро ташкил медиҳад, ду навъи помидор ва ду навъи бодиринг кишт шуда нашъунамои хуб доранд. навъҳои помидори киштшуда замира ва муалла, инчунин бодиринг, орзу ва ғайрат мебошад. ҳосили интизории помидорро деҳқонон 600 ва бодирингро аз 400 то 500 центнер пешбинӣ намудаанд. гуфта мешавад ки ҷамъоварии ҳосил аз гармхона нимаи дуюми моҳи сентябр оғоз гардида беш аз 3 моҳ идома меёбад. зироат дар иншооти замонавӣ тариқи қатрагӣ обёрӣ мешавад. технологияи обёрии қатрагӣ ба таври автоматӣ кор мекунад ва муҳлат, инчунин ҳаҷми об дар ҷӯя тавассути компютер идора карда мешавад. ин низом ки мутамарказ мебошад аз чанд ҷониб ба манфиат аст. аз як тараф об ва аз тарафи дигар нерӯи барқ сарфа мегардад. барои обёрии зироат дар гармхона соҳибкор чоҳи амудӣ бунёд намудааст. низоми гармидиҳии иншоот бошад бори нахуст дар мамлакат ҷорӣ гардидааст. дар зимистон ҳавои сард тавассути ҳавокашҳои хурд ки нерӯи барқро на он қадар зиёд сарф мекунанд ба зери замин интиқол гардида, аз тарафи дигар гармии зери замин ба дохили гармхона ворид мешавад. ҳавокаш ва қубурҳои васлу насбшуда ки қутрашон 100 мм мебошад, дар тобистон низ вазифаи худро доранд. дар ин давра технологияи мазкур баръакс аз муҳити гармхона гармии зиёдро кашида, аз зери замин сардиро интиқол медиҳад. яъне ин низом дар ҳамаи фасли сол ҳавои гармхонаро мӯътадил ва барои парвариши сабзавот мутобиқ нигоҳ медорад. гармхонаи мо пурра аз ҷониби мутаассисони маҳаллӣ бунёд карда шудааст. барои насбу васли таҷҳизотҳои гармдиҳӣ, обёрӣ ва ғайра мо аз хориҷа мутахассис даъват накардаем. танҳо бо омӯхтани низом ҳамаи корҳои худамон анҷом додаем. тарзи кор бо технологияро ҳам коргарон пурра омӯхтаанд. гармхона аз 5 қисм иборат аст ва дараҷаи нишебии болопӯши ҳар кадоми он бо назардошти нерӯи офтоб дар давоми рӯз таъмин карда шудааст. ин омил дар фасли зимистон боиси мӯътадилии ҳаво дар дохили гармхона мешавад. бо бунёд гардидани гармхонаи замонавӣ дар шаҳри турсунзода 13 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуда, дар мавсими ҷамъоварии ҳосил боз чанд нафар сокинони маҳаллӣ ба кори мавсимӣ ҷалб мешаванд. ما خیلی خرسند شدیم که با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین شدیم. از این حساب سطح زندگیمان باز هم بهتر می شود. در وقت جمع آوری حاصل به هر یکی ما مقدار معین محصولات می دهند. صبحانه به خوراک نصف روزی ما از حساب صاحبکار می باشد. کارمان هم دشوار نیست. در همه فصل سال ما در هوای معتدل کار می کنیم. منتداری خود را به پرزیدنت مملکتمان محترم امامعلی رحمان بیان میکنیم که صاحبکاران را دستگیری میکنند. با آنها ما ساکنان را با جای کار تامین مینمایند. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که حاصلی از گرمخانه خوجگی دهقانی غیرت 2020 به دست آمده اساساً در بازار داخلی مملکت از جمله بازارهای شهر دوشنبه به فروش گذاشته می شود و خوجگیداران نقشه دارند در آینده به کشورهای خارجی نیز سبزوات را صادر نمایند. هدف ما در همه فصل سال از جمله در فصل زمستان و اول بهار که سبزوات در بازارهای کشور کم می شوند فعالیت نموده در کاهش یافتن حجم واردات آن سهم گذاریم. غیر از این نقشه داریم صادرات را نیز به کشورهای همسایه و فدراسیون روسیه به راه مانیم. سروری دولت محترم امامعلی رحمان بنیاد گردیدن چنین گرمخانه‌های زمانوی را زمینه اساسی در فراوانی محصولات و دسترس بودن نرخ آن در بازار استعمالی معنی داد نمودند. دوام سالهای استقلالیت ما مشاهده کردیم که صاحبکاران مملکت از جانب دولت بخصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همه جانبه دستگیری می‌یابند. ما هم با استفاده از این امکانیت موجود گردیده تجارت خود را رشد بخشیده ایستاده‌ایم.
ما کوشش میکنیم که در آینده مساحت گرمخانه‌مان را وسیع گردانده همچنین سهم خود را در تامین امنیت عضوقواری که هدف استراتژیک مملکت می باشد گذاریم. اینچنین جایهای کاری نیز بیشتر نماییم. طبق معلومات آماری در شهر ترسونزاده مساحت عمومی گرمخانه‌ها 32 گکتار را تشکیل می‌دهد و از این نشان داد 16.5 گکتار دویم عمل کننده میباشد. در گرمخانه‌های موجوده همه نمودی سبزوات پرورش کرده می شود. در همین جا حاصل سبزواتی در شرایط گرمخانه به دست آورده خواجگی داران به نمایش گذاشته شد. طبق اطلاع در 7 ماه سال روان حجم عمومی استحصال این نمودی محصولات کشاورزی در شهر ترسونزاده 64738 تن را تشکیل داده است و خواجگی داران در برابر تامین بازارهای مملکت همچنین به اندازه 300 تن سبزوات به خارج صادر نمودند. در گوشه دیگری حدود گرمخانه زنان و بانوان هنرمند شهر ترسونزاده سمبوسه، کلچه، چپاتی و دیگر نمودی محصولات نانی آماده نموده به معرض گذاشتند. مورد به تاکید است که در برابر بنیادی گرمخانه همچنین صاحبکار بیش از 2 کیلومتر راه دهه غیرت را اسفالت پوش نموده است. پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صاحبکار جهت سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و فراهم آوردن شرایط خوبی زندگی به مردم اظهار سپاس نموده اقدامهای سازنده او را شایسته تحسین و نمونه عبرت برای هر شخص وطن دوست و میهن پرست حسابیدند.